ku ntambara babyukiyeho yahujije abazalendo interamwe n'ingabo z'abarundi hamwe na FDLR bamaze iminsi baba bakomeza gutera ubwoko bw'abanyamurenge buri hariya muri iriya misozi kwibaza icyo babaziza ukakibura. Hanyuma rero kankwiyegereze kugira ngo twinjire muri aya makuru, turaza no kunyarukira n'ubundi Goma aho turi buze kuvuga muri bimwe Bertrand Bisimwa nawe yavuze kubijanye amakuru atugezeho, ngira ngo yarababwiye muri bimwe nkuko urugamba rumeze. Ejo habaye urugamba rudasanzwe n'ubundi hariya kwirumba, usibye ko baje kuhahurira ngo nuruva gusenya aho basanze amadubu n'ubundi ahagaze bwuma, barabadisiplinye babakuraho ibikoresho ndetse byinshi cyane barabirukana. Abandi undi aduyi n'ubundi wari aho bita n'ubundi mu Rugezi yarimo arasira hirya jijisha kugira ngo ntiyagire force iva n'ubundi mu Rugezi itabara bari kwirumba, ariko bibi by'ubusa barabakubita barabitaho bita ku Kijombo. Abandi barabambutsa n'ubundi hakurya werekeza n'ubundi werekeza Gisanya. Yambu kuba dukurikiye hirya no hino impande z'igisikwa zine, abari muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinave, abari muri Asia, Europe, abari muri Afrika, mudukurikirana 5 kuri 5, abari mu Rwanda. Abakunzi bacu turabakunda cyane kandi tubitaho, aho turamutsa abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse na President His Excellency Paul Kagame. Turamukunda umubyeyi wacu 100%. Aho niho twakuye uburere, aho niho twakuye imyigire, aho twize tukaminuza, turabikesha n'ubundi igihugu cy'u Rwanda. Rero ntitwakivirira cyangwa tukivuge nabi, kuko aho niho n'ubundi experience y'ubuzima niyo twifite. Rero abakunzi bacu mudukurikira 5 kuri 5 uhereye kuba muri Nord Kivu na Sud Kivu ndetse ni murenge hatubyaye tubirije abaho bwije n'ababukeye, mukomeze mwumva Imana. Uyu munsi rero turi tariki 5 z'ukwezi kwa munani, turi tariki 6 plutôt, turi tariki 6 z'ukwezi kwa munani 2025. Uyu munsi rero tugiye kwibanda mu makuru amwe avunagwe mu ngingo zimwe zituri bwibandeho. Ntariyegereza mwene wacu mugenzi wanje turi kumwe muri studio kuko bisanzwe, uri kubwanga bw'ibyuma ni Joshua Entertainment, naje uri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1. Niwe tugiye gufatikanya amakuru y'uyu munsi ya tariki 6 z'ukwezi kwa munani 2025. Urushinge rwanyu 5 kuri 5 rugume ku murongo kugira ngo mukurikirane amakuru ari kubera muri iriya misozi yiwacu. Aho niho turi bwibande cyane ku ntambara babyukiyeho yahujije abazalendo interamwe n'ingabo z'abarundi hamwe na FDLR bamaze iminsi baba bakomeza gutera ubwoko bw'abanyamurenge buri hariya muri iriya misozi kwibaza icyo babaziza ukakibura. Hanyuma rero kankwiyegereze kugira ngo twinjire muri aya makuru, turaza no kunyarukira n'ubundi Goma aho turi buze kuvuga muri bimwe Bertrand Bisimwa nawe yavuze kubijanye na leta ya Kinshasa. Kazi na karibu. Yego mwiri wabadukurikiye kuri Mibunda TV1, Rugenza TV, Joshua Entertainment. Amakuru yacu n'umugoroba uno munsi ku 6 y'ukwezi kwa munani turayahera intambara yabaye ejo hariya kwirumba habaye intambara ejo mu gitondo ubwo maye yazaga gutera ikaza gutera kwirumba bayisubizayo bayikije pfo ku Kijombo. Nibwo hasuye kuzamuka indi force nini bari bahuye na force z'interamwe zari zinutse irurengeri azagatupu, nibwo zari zabageze ku gicamunsi barongera baragaruka. Nibwo abantu mwumvaga hirya no hino bavuga bati intambara kandi yongeye gukomera. Ariko rero Mayimayi yari yakoze strategy ivuga ko babanje kurasa iriya imbere za Rugezi bagira kugira ngo berekane ko bari Rugezi, kugira ngo imbaraga ziri buze gutera hano za Masha, hano mu Marango nono zize kubanisha. Bari bazi ko ejo barwanira mu Marango ngo bari benshi banganaga n'umusenyi wo kunyanja. Ariko kandi kuko ingabo zari zihari, zari ingabo ziyaminiye, zarabarashe karahava. Rero kubera ko bataza baheba nika kujya kwa Satani itazitubuza ibigaragazo, noneho uyu munsi wa none babuzuka batera mu Mikenge. Ariko ntabwo batere mu Mikenge mu baturage, baje bahura na reking za twirwaneho ziriri imbere mu Marunde
niho rwasakiye niho bahere barwana intambara y'uno munsi ikaba yabereye mu Marunde barabarasa babageza aho bita mu Ruhemba hano mu Mafira barabarasa ndetse babageza hano mu ndego ya hano hasha indego ya Ruhemba indego ya Ruhemba ni hariya mu Kidegu barabazamura bambutsa aho bita kwa Kagano yego babajana baje za Gipugu amakuru y'uno munsi uko niko ahagaze niko bimeze rero abazi gusenga Imana yo mu ijuru basenge bambaze Uwiteka arengere ubwoko bwacu n'abafite ijwi bavuga hirya no hino batabaza nabo batabarize buriya bwoko buri gushirira hariya ukibaza ngo se ni gute selefe yubahirizwa handi ariko yageri wacu ntiyubahirizwe ngayo nguko breaking news mu nda y'isi amakuru utasanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV na Mibunda TV1 amakuru atugezeho ngira ngo yarababwiye muri bimwe nkuko urugamba rumeze ejo habaye urugamba rudasanzwe n'ubundi hariya kwirumba usibye ko baje kuhahurira ngo nuruva gusenya aho basanze amadubu n'ubundi ahagaze bwuma barabadisiplinye babakura ibikoresho ndetse byinshi cyane barabirukana abandi undi aduyi n'ubundi waraho bita n'ubundi mu Rugezi yari marasira hirya jijisha kugira ngo ntiyagire force iva n'ubundi mu Rugezi itabara bari kwirumba ariko bibi by'ubusa barabakubita barabitaho bita ku Kijombo abandi barabambutsa n'ubundi hakurya werekeza n'ubundi werekeza igisanya naho niho babarekeye ariko nabo baratakaje ngo ko wingi cyane ku ruhande rwa Duyi ngo ikiborogo ni cyose uyu munsi rero naho mu gitondo cyakare nibwo habonetse urugamba naho rudasanzwe rwahuje n'ubundi abazalendo interamwe zasize zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 ndetse hariho nabandi b'ingabo z'abarundi bambaye n'ubundi imyenda ya gisirikare ya Kongo bita ngo special force binjiye ubungubu twatuvugana bahuriyeho biti Bukunzi ibukunzi ni hagati hariya kwa Rubibi uwamba kuja kwa Munyakazi niho bahuriye n'urugamba rudasanze barabakubita babageza ku ifiro barabambutsa muri Ruhemba baramanura no mu Kidegu barabamanura no kwa Kagano abandi banyura handi ngo ni kwa Mucware barabarenza kuri Norimba ubungubu babagejeje mu turango tuja mu Gipupu ayo niyo makuru tugezeho naho ngo ikiborogo ni cyose ndetse umwe mu babembe yari mabwira ababembe bagenzi babo amubwira ngo urugamba ati ko rurabera aho bita mu Ruhemba aho niho hagabera urugamba reka tubumvise urenze hariya za Marunde msawa uilongwe bita ingila Lwemba bita bya ingila Lwemba banyarwanda basaka wa Abukunji ya Lwemba bita bile Lwemba twabana letare imanye wo msawo juu ya communication ino cyanga yutwele twanji mpata fununu chaewe kuma motolora ibi mange matokeo mose umanya baadaye atandi matokeo rwose turaza kuyamenya baadaye niko umubembe yari mabwira bagenzi be ko babumva amakuru kucomba andi makuru duhita tunyaruka abatazi aho bavuze numva intambara yahereye mu Marundi yego barabarasa Marundi babatambutsa hano Marunde hano mu Banyabyinshi barabarenza aho bita Ibukunzi Ibukunzi ni hariya kwa Mbaragasa kwa Munyakazi mu Kigazura ntibabitsa Kigazura barabaheta babahereza irango barabatibura mu mafiro noneho ntibahaye inzira yose ngo bace urumva banyuze kwa Mucware abandi banyura kwa Kagano abamwe babazamura kwa Kagano abandi babanyuza kwa Mucware binjira kwibarabara rija mu Gipupu bamwe binjira mu ibarabara abandi barengera hejuru kuri Norimba barabara ntibabaje no kwibarabara ko barashwe n'izindi force zari hano haruguru mu Banyabyinshi ahantu bose babasukiye hano mu Kidegu ca Kizata nayo ngayo nguko niko bimeze amakuru tugezeho nuko umwanzi nawo kandi ngo yakubiswe bihagije amakuru yanda tugezeho breaking news mu nda y'isi nuko ko hari abantu b'abanyamurenge ngo ntuze yatwaye kwa wingi bavuye Burundi uwo bita Nyamusaraba ubu twatuvugana bakaba ngo babambitse teni n'ubundi y'abarundi ngo bakaba bari hariya n'ubundi muri Ruvunge
muri Polende ngoko barabahereza babivuze ngo barimo barabahereza Yakutumba ubu ko barashaka gukorana na Yakutumba barashaka gukorana na Yakutumba ngo aribo bazamukana baje kurasana ubundi twigwaneho muri iriya misozi. Ariko se barayirasa gute kandi abadiplomate i Burundi bababwiye Amerika yatanze bahabwiye abadiplomate bose ngo batangire bahambire bavi Bujumbura. Ibintu birakomeye y'intambara irimo ibintu byinshi. Hazaba hari ijambo bazavuga ngo tuzotangara tugeze mu ijuru ngo dusanze yabo tutakekaga. Iyi ntambara abantu benshi bazatangara babonye ibyayibayemo batari biteze kugeza ubu nyine leta ndiza yumva ukuntu ubwoko bw'abanyamurenge bwahagaze bwarwanye n'abarundi burwana n'intera hamwe burwana na leta burwana n'abazalendo burwana takataka zose ku isi. Ariko bado imyaka 8 irashize harakabaho twirwaneho harakaba amadu w'imurenge harakabaho FC23 muri abantu b'agaciro turabakunda cyane uhereye kuri president wa twirwaneho ariwe n'ubundi Kanyike Freddy turakwemera cyane rwose uri umuntu w'umugabo cyane nabo mufatikanyije bose ndetse na Bertrand Bisimwa bari kumwe na Bakone Nanga bari kumwe na General Emmanuel Sultani Makenga ndetse n'abandi mufatikanyije bose tutibagije n'aba abo bita n'ubundi ba Charles Sematama n'ubundi General de Brigade afatikanyije n'amakoloneli yose ari hariya bagakufi Zebralifa niwe ngayo nguko n'abandi mwese mudukurikirana. Ariko icyo dusaba ubuyobozi bwa FC ni butekereze kuri iki kintu. Ni wowe uvuga ngo nta mafoto ntacabaye nta Buvira nta Murenge ibuvira mukubure kugira ngo badufashe mukubure kabisa turazina ntambara ziri hariya turasaba Buvira ibi byose byoshira turasaba rwose mutwumve ko murasa ubuvira ubu n'ubusabe bw'abanyamakuru abajournaliste rwose bizobere. Icyanyuma tugana ku musozo w'aya makuru yacu breaking news mu nda y'isi amakuru y'ukuri nuko kubi yabivugwa n'ubundi na leta ya Kinshasa uko Bertrand Bisimwa yabivuze. Ngayo Bertrand Bisimwa yari mu kiganiro n'abanyamakuru ejo bamubaje batese none ko mwasinye Doha mukavuga ngo mugiye kurekura imfungwa leta igiye kurekura imfungwa ifite mwebwe mware kwizanyu mwari mufite ndetse mware kwe n'abarundi mwari mufite leta yo nikivuga leta nayo ngo yamaze gushika Kinshasa ati kugira ngo tuzore kuri imfungwa nuko bagomba kuva Bukavu na Goma. AFC nayo ubunyine etape igezeho kirashiraho ubutabera irashiraho ubutabera kandi yayihava bibaho se none ubwo gasubiraga muri ibingi by'abantu bagenda bavuga ngo se bazogera Kinshasa nta Kinshasa bashaka aho bari bakeneye harabura hatoya kugira ngo birangire ni kare kandi uko nkubwira turuzi kiriya gice AFC ifite kiraruta Burundi no ndahumika bagumanye kiriya gice baba barushije ndayishima igihugu ngayo nguko ayo namwe mu makuru atugezeho leta ya Kinshasa yarahiye irirahirira avuga ngo ikitariho nuko izorekura ngo imfungwa zose zaba ari imfungwa za politike zaba ari imfungwa zagiye zirenganiramo ariko zipfa kuba zifunzwe ngo mu izina rya FC23 twigwaneho ngo ntibazorekura ngo mu gihe AFC23 twigwaneho ngo bakiri muri Nord Kivu na Sud Kivu ngo baze bahave ngo babone kugira gute kurekura imfungwa za ico bitaga ngo ni instaurer l'autorité du pouvoir de l'État partout l'étendue de la République. Leta yarizi ngo nibavuga ngo basubize ubutegetsi mu gihugu cyose babaza bagira ngo mu gitondo kimwe ngo FC irasubirayo cyo gituma Muyaya yashitse abari bavuga ariko bamukuyegaho Muyaya yavuye ku ministre yari ministre wa ariko kandi twagushije ibyago uzi ko bagize bitakwira ministre w'ubutegetsi bw'igihugu bitakwira nukuri hagiye kuba igitangaza ariko bitakwira byanga byakunda nawe ntamvura idahita hari ibyo azokora ibibi byinshi nawe ntabyo ikirenga azokora kurusha ibyo abandi bagiye bakora kandi wamenye ko leta yasohotse nta munyamasisi n'umurimwo
nta munyamurenge n'umurimo nta munyarucuru n'umurimo ni ukuvuga ngo leta y'amacakubiri kiriya cyitwa abatutsi cyavuyeho Burundi na Nord Kivu cyavuyeho kindi gakigiye kuba Levis Rukema arataha uratahira igisaro yagarutse mu mwanya w'abadepite ni ukuvuga ngo Levis Rukema aragira gutarajaye kandi cyatumye babakuramwo bose harimo impamvu zibiri ni ukugira ngo none bazabaja muri conseil de ministre ya leta baze bafata icemezo ntawe ubitanze imyore imbere ngayo nguko rero tugana ku musozo w'aya makuru kuko twari tubibabwiye amwe mu ngingo z'ingenzi zari zigize aya makuru nuko iwacu babyutse baterwa hariya n'ubundi za mikenke ariko amakuru atugezeho ati nuko hakiri n'umwanzi n'ubundi ngo wa uzamuka n'ubundi uri kuri zero mube maso abantu bari kuri zero rwose ubwo yatera turutse za Bilalo mbili hariya mu ruhito za Gwitsankuku mube maso kabisa imbone za Joshua na Rugenza TV batubwiye ko aho hantu naho umwanzi afite kuba yagira gute yahazamukira tukaba turangirije inkuru yacu aha ngaha tariki 6 z'ukwezi kwa 8 2025 ngayo nguko rero tubibutse ko ari kubanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment natwe turi kuri microphone ni Mibunda TV wa ndetse na Rugenza TV aho niyo muzoza mukurikirana ibiganiro byacu urushinge rwanyu ndi murukuraho ruri mugumishe kuri Joshua ndetse na Rugenza hamwe na Mibunda TV wa mukora subscribe shares na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizabibagera kugihe amadubu y'umurenge amadubu